mbere na yigitaho nabo banze nganira nabo ndibi buri muntu cyakusinga ndijo na kuba beyorekerire kutungura ibiburambuzi abo Ankore na n'ibindi ibigenderwa byabo umurukano runingashi mu competition zezi iziryo nizibaho endeli zoba turi umuri bushenyi in fact abo boot camp then grand finale niza kuba nebaho 20th July nabo still ukwezo ku akutera karuru kuri mujana mu misho kutera bishaba karuru ani nyangu ndabe muna bo tuganire turebe boyema yakahumuraka ninjana bo Sky television mwabazi birungi ko guru wajumba litashije the Western Talent program y'inero ku bwikimire muzobozi mpaka arishaha emwe kandi antu tugamba enshonga za art industry at large and umwabazi yogu antugamba ho na bamwe abantu ngaciye abishiki barungi mnonga kuga Ankore contestants ahabwa Miss Tourism Ankore eyo negenda kurungi mnonga umumisho kandi izoberi nyine iri izoberi aturi umuri bushenyi aba boot camp nza kuba tugamba umwe andijo aturebe abwenci we umuntu natekateka ko she is fit kuba Miss Tourism Ankore umubazi w'uko bimwe abishiki 12 bavuga mu 13 districts muri burengero izoba so tugenda kumanya ntwantu tungechi buri mwaka twanturonda yo umusho kuba arinjire umubande Miss Tourism Ankore nza kumanya na nebwe n'indi kwiza yecho abayiza kwigambira kunji nashonga ejo nyenda ngutandice ndandise n'umushuri abyara bajwa natugambira amazina je then tuanze twena tumanya amazina gito then tuje tugahita tumanya bwinshi twena turiya hatwenda ikintu kimwe nakakira Mwatira abahurikiriza mwena n'abakira mu kitensa cya mukama witu ndi amazina ntaremo Allen nesimbera bwa Miss Tourism Ankore mu Western Uganda kana ashimira mnonga kubanja. Thank you so much. Miss George. Okay. N'abakira mwena bakutureba himore n'abaramusimwe izina rya Yesu Kristo amazina ndanyita Duka Sakampa nashimira mnonga kuba Sky TV na Ready Zuba na nyesimbira habwa Miss Tourism Ankore ngena nishaba kutetezibani mo. Okay, thank you. Are any Docas bona bari no mudini, okay? Twabakira bari bati wa Sky TV amazina ni Abetsimbire Anita omwitiro muzira mashereka twabakira mwena ninyeko Anita Abetsimbire nyesimbira bwa Miss Tourism 2024-2025 kandi tubashaba gushagitsa wanyu mwena mwebane ya mbire muta mwasabita abaza Ankore amazina ni Shadia Bani Ampire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisimbire habwa Miss y'ibulambuzwa Ankore tubashaka gushagitsa wanyu ejo 20 muterwa kuja kutagira a Western Meridian bushenyi. Thank you. Kama sime yes. Travatira abari kureba Sky TV ni wampeta Brandishan contesting for Miss Tourism Ankore 2024-2025 ni mbashaba obushagitsi bwanyu voting na Western Meridian on 20th July. Oh, thank you. Abamwe bakagura kampara mnonga etire kampara mnonga so nzakusasira nshonga ikuja ngo muri Ankore tamburaji arabutsa obuta tamburaji konka regardless remote tutambura cyo kunjuna mnonga so irizo nzaba turi mu bushenyi haba boot camp nzaba turi mu bushenyi rizoba abakwenda ibira bifitabo barunji mnonga nzaba turi mu bushenyi Betina Hotel mu bushenyi boot camp then every 22 July this very month nzaba turi Western Meridian Hotel and theme y'umwaka ogu ni tourism and peace abana ndaku otingenesha kutera bishaba akarura ogwa 40